euskara ikastez erabaki nuen lehenengo lanagatik, gero alaba bat daukadalako eta berekin euskara hitz egin nahi dudalako. Eta azkenik lagun euskaldunak dauzkadalako. Je commence à me retrouver maintenant dans la communauté de Oarsoaldea et puis avec l'apprentissage de l'euskera que j'ai en train de faire maintenant, donc je vois que ça me permet voilà, de découvrir plein de choses, quoi. Voilà, une langue, c'est un mode de vie pour moi, et quand une personne il apprend une autre langue, et tu apprends un autre mode de vie. Donc en étant ici au Pays Basque, je pense que voilà, en apprenant leur langue, et on apprend leur mode de vie aussi. Pues que a mí acercarme al euskera es como acercarme a la sociedad, acercarme a la cultura o acercarme a la gente, ¿no? Entonces, eso me hace sentirme más integrada a esta sociedad y me hace más feliz. Mi hijo ya se considera como vasco-ucraniano y yo no soy encantada de eso, que él se siente como ucraniano pero vasco en su momento también. Y yo creo que eso le ayudará en futuro.